Thank you very much. Cekrek sangat tusun. Yo, laporan. Di grupnya gerak. Laporan keuangan. Iya, apa? Kiriman grup. Tepas pelagi kita kita juga. Tepas. Tepas sih pelagi. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
yang di tengah. Tolong Pak Amir perhatikan. Angkat lagi benderanya, angkat lagi. Boleh aku ya? Siap-siap E dan D. Konsentrasi. Astaga. Udah duduk. Sampai paha terus, sampai paha benderanya.
atas itu pun nggak serentak masalahnya. Oke, pulang. Pulang. Lambai-lambai pasti. Pecah bendera lah. Anu sudah dijaga ya atas sudah. Thank you very much. Oke, Ya, mantap. Sumber suara